Aha turi ni mu kademi ya RFC ikorera mu kibuga cya APR Shyorongi. Ni abana bafite imyaka 11 kugera kuri 13, aho bakina mu byiciro bijyanye n'imyaka yabo. So mu by'ukuri batanga icyizere ku hazaza haje. Akademi ya RFC ikorera Shyorongi mu minsi isanzwe, bakora saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice ku kibuga cya APR Shyorongi, aho baba batozwa na Park, akaba ari we mutoza wabo ukurikirana ibikorwa byabo. Aba ni abatarengeje 13. Ukomeje mu kibuga cya kabiri, hari abatarengeje imyaka 17, aho bambaye udusengeri twa orange, naho aho baba bari gukinira. Bose bakaba babarizwa mu kademi ya RFC Shyorongi ku bufatanye na APR, aho banyura mu makipe y'abatoya ya APR yo mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu mu bakobwa ndetse n'abahungu. So ni impano rero kandi zitoreza ahantu heza. Bariya tugiye dusanga bo ni abatarengeje imyaka 9, nabo bakinira mu gice cyabo. Nkuvuga ngo bijyanye n'icyiciro cyawe, ukina mu bana mungana, ntabwo ushobora gukinira mu bana mutangana. Nkuvuga ngo rero ibyo bituma umwana azamuka anyuze mu byiciro akinamo bijyanye n'imyaka, kugira ngo development yiwe ibashe gukorwa neza. Ara n'ababyeyi babazanye abana babo, urabona nka tuno twana two nta byihariye, ahubwo no kudukundisha umupira w'amaguru. Imyaka yabo yamara kugera, akaba aribwo impano zabo zizamurwa.